Just say yes, I'm walking baby. Me Adom TV Badwam na o share media fear. Amankwa tamaklo na channel so admission ekoso St Andrews Senior High School ena free abatan awofo achiri ne bencheye e mane nya watete nya wo haw so unya school ma wo ba Mr. Yonko St Andrews Senior High School na admission ekoso your board no ho your hostel so ho nti be bia wo bia no obetimi de wabofra no aba St Andrews Senior High School SHS 1 to 3 and award more AGS so bako since Andrews Senior High School awo dancing se ban won wasin so hwe ne dia wo mo edimu nkunimo pa kwasin fosu ubehu wo mo wo Rich FM dino emu sanso ena mankesim ni wedubia se shama dunkwa onofe se wiasanwe so ne enkran ehonyina St Andrews Senior High School won krabata wo ho fra 0244 696911 0244 696911 and 0207891004 0207891004 now in the St Andrews Senior High School Penny4 Eddie Nkomo and joy so oba meba jinedwa of C4C liver specialist hospital and abano peya yene obedi nkomo oba me mo akwaba se bibia oboko mo waya de a doctor fo nyina ho ye na me Adom bia me ase yentie we said ya wodi kan no C4C ye liver specialist hospital international say juada ye shiasa na ye liver nkomo na ye beboa and then no ye hwe juma liver no edi ewo ni peduani mu na ye wia ya kan ye dra ye kofa aba no ya kan ho asem se ye hwe liver na ewo ni peduani mu anase se dia ye design ni pedua no liver no na edi juma sun ewo ni peduani mu se ebi obi beka se ebi ya akoma anase kidney anase bibisa ansa na sa honam akwa awa ni na ebe ye adwuma no agi se liver no ameki sure sa de bia ekọ akoma ne nchen ade bia ekọ kidney ne nchen bia no afa onu liver no nti liver na akwa yeti se gateway anu susuwa na waye se siva ewo se onso ni bibia ebeba bia no onsane so de yebedi bia no ekoyeyem wie na yeyem yam wie a ewo se enko liver ne ho no ekokodru liver ne ho a na liver na sone so osone so wie a de ese fata se ewo se akoma ne nya no ode bema no ko so ntumi mfa akoma ne de enkoma kidney ontumi so mfa kidney ne de ma akoma enti liver na na ewo so nhwe na onye sa ejuma we ni na ene se odi akoma ne de bema no odi kidney ne de bema no lungs ahodo veins ahodo moja ese fata ewo se mfam bia no eye liver no na ejuma se ewo se onhwe na nini na no entumi enko yie ewo ni pedua ne mu enti se ye hwe liver na che se liver na nkasa no ono na osone nneoma so ewo ni pedua ne mu owie nsusu a ono a na oma energy production se ahoden wedidi ewie no emfasode a ewe aduane na wodi ye ne mu no ensuo na wonom ye no ahoden na ewo nsuo ne mu no liver no e na obehwe na baby ese fata se ewo se sa ahoden ne nko no ene veins ahodo ewo ye ni pedua ne mu no na wache e de ama no na onu susu etumi abo ahoden ana etumi abo ejuma ewo se embo no sa susu na liver ya onu ana ostore energy any vitamins ahodo se body ni hia vitamins ni biti se vitamin D vitamin B12 nini na no liver ya na o hwe sane o mane so enti se uni pedua no request ye se ohia vitamin D na liver no di ama no sa so na vitamin B12 honam ni hia no na liver no di ama enti na hwe se wo se ye nhwe na ye mbo ye liver ne ho ban ye eneoma ensem fata no ekọ ye mu a ye liver no na onya ho sunsan so boni no efise se wonum bibi ti se ensa no odin a ekọ ni pedua ni mu a ebekọ akotena liver ne so ekotena liver ne so a ebeti liver na ho odin ne so ema ni ntumi ndi juma
esefata wo se ndi na ensa na akọ nipedua ne mu no ye nyina so ye nim se enya ade a nipedua no ehia enti na kyerɛ sɛ ba bɛyɛ asudie de ama liver no na liver na hoɔden no aba fam saa so na ye num nnura ano ɔden a ɛno so ebre liver no asi obi bɛka sɛ na edroyi de sɛ menum ama na hyɛ ne din ana sɛ bibisa de bi enya ade a liver no ohia na ɔde ayɛ bibia enti na ɛkɔka na ɛbɛbrɛ na hoɔden na se ɛma ne ntumi endi dwuma sɛ de ɛwɔ sɛ ontumi ndi dwuma liver yi so na osan regulate cholesterol na wetumi regulate hormones ewe ye nipedua ne mu various hormones a oba ne bema nyina ye behia ewe ye nipedua ne mu bia no eye liver no enti na say ye sha liver na nkasa no very crucial ho hia yie ewe ye nipedua ne mu a ewo say ye nhwe na ye ntumi embo ho ban enti C4C homeopathic hospital akwakofa livotone edi aba livotone juma a obedi ene se obeka honam akwa awa na ewe ye nipedua ne ho ebebo liver ne ho ban ebehye na dia akwa liver ne bia entumi ema liver no enye juma se de sefata se ebeye no livotone ejuma obedi ene se obekwa akohye liver ne den ono no akoye ti se ade a ebebo liver ne so ehu ban na ahye ne den na otumi edi se ejuma ya mekan ye bebre na liver no eye but ende de ayebeka ho asem na medical ya ka ho asem no international say behia say odaseni bia no ubetumi enya livotone na wanom na ode abo wo liver no ho ban wo bo wo liver no ho ban no natural say wapomuden ho nsem suso etumi ejina ne nan so livotone no upe bia to a ubenya ewo C4C the pharmacies ahodo a ewo Ghana hanom nina any other leading pharmacies so we do any etremu ewo nkran hanoma ubenya ewa Denta SDA junction saa so na Kumase ubenya ewo ejoso kwamu Fitemu junction saa so na Kumase wa ubenya ewo Bantama we do any etremu ewa Takradia eho susu ubenya bi ewo Anaji Fijai yebe me sports no eho susu ubenya bi ewo hono saa so na wokota kwa ubenya bi ewo honom ukọ Prestia ubenya bi ewo honom saa so na wodi wani etremu ewo Koforidua ubenya bi ewo honom Asaman kese yewo honom saa so na ho enso yewo honom Techiman yewo honom wa chese Ghana hafa na nyina no ya to apete se bia wo pentretremu ana wo pe bia ye poti ya ye wa number no egu screen na se ba mesan esi subium edi amamu number no 050 0040331 050 0040331 050 0040328 050 0040328 na enije sama ewo honom ne say Dr. Michael Kojo Tremanten say and then no first 100 callers am be free anopa we no omamu 50% discount ewo livotone edro ne so ewo livotone edro ne so etime pa cho wa wo be free bia no ana wa wo be ba ye hospital honom ne ende no ubenya 50% discount no pacho wo frɛ na se bia wo pedro ni bia pacho insist ewo 50% discount ne so pa adia o se emenka ema etiefo ene omo pese ombra yaso ye hono ni na any opportunity ni number no de ato ho no frɛ na also ka first 100 callers no eho se be ya Liverpool edro no bi na wo hia o ka se maybe Badum or say be 100 callers first 100 callers no 50% discount or Liverpool no asunti sabre na register to ho ntisa wo delay no bi san ho na ko do 99 100 number 101 a o nka ho nti so o hye no so sa me number ni bi wadaroma number no 050 0040331 050 0040331 ana 050 0040328 050 0040328 na anopay
ya tenase a ye adwuma e wo ye branches ahodo ni nyina empo se wontumi mba ye branch bia ye betumi adispatch eduro no e de abrewo e wo baby biara wo bia no Eda say papa panti Mabel C4C liver specialist hospital na wote ne Kano nti se no na wohia enne apart from no so say apart from liver to na duro no so nyarwa hodo bu amosa ane yare bia yes so we ka say me say no nko anti me beto aduro no keke na meko oh there be yare bia ha obia no wo ba ye hospital hono ma ye be hwe wo kama na ya boa wo but sesi a ne de ya kodare yie ewo mu ene ye liver no enti na sesi a ye liver specialist hospital no and only interest wo de ebia kidney problem bi ba na se bibi foforo bi e de ba ye ntumi enhwe wo ye betumi ahwe wo ewo hono enti ye da say pa nti ye wie ye nkomo yi midi afia amankwa tamaklo sister Sunday bi oye guy oye crowd de ahosepe bro wie kwasi beba na wo de asemidi kan na fem pensem mu no ato aso koso mo afidie na Adom TV ye wazo ye da say papa midi de afia amankwa tamaklo